Shubor nakaslem jong udongsan hima. Presiden Barem Kahnyo Trap Youth Council uba Robert June Karjarin long bakidon kitong yalam bakimting yo kuli lathi neban sa patok hendai ki lempat hakatingka uba Robert ulakintui kitong yalam ke HYC bedang syabam smai hapo kajing yalam uba Roy Kupar Sindram Presiden bathamai hakajing yalang balong community hall Jayau bat lom pelon mentah kasing ka khatwai trik unai wieng arajar arpulai uba Robert ulaong ba unong yalam ude bandan kajing i jat benrio amban isi ikiwe kijat benrio. Ulang biang baga jing dawa ya ka ILP kedai ka jing akun kebajuan ke bedangsa ke sorkar India. Ulapan pau ya jing sosi namara social media kinong yalam kisya akren tokmen. Noi ulapan rap da ka baong shim ya kini bagin tay ya ka jing em jong pi. Kata ka jing ke basket ba. Bakani ka tim ka bansa shim ti nang si kamar kandai ka kanhun. Ka balangla pantri khamha susu ban yaki isi lani isi ki balade mangkapor ngasai keren biria dah kabaong pangidol yo chief minister juga jelas ubala pendem ya MBA kalau dia terdan bobiang ni idol yo Jonas Ketri juga sing ubala pendem ya BA batalo ngidol sipun ki minister ki balin ya ka jelas ka jogi kim sebelah pendem tak ya kelas 10 kita kelak berjalan dia akan jalan hi KSYC kemudian khasau khasangut tang ki beladek boleh ya kalau hidup dak ki phomot nong kai hidup dak sau sangat ki saudar stong ki lemah stong lada kata tim kamera ben yalam lada kamera berniada yang kerja meriu kejongi menupat buat nak sedu bersim pilabian karenian pilabian constitution kebasa kemensim jompi lapintur seperang dem kumsipai dari desa tangkata bakacek riu kakmi nanti bakacik ai bersim kejonga ya pi kum ka kunhun kalong bon nam so tadi bon nam so du tikatep bon nam so kerja kejak riu kejongi kadon rengkat bagi bangangan skep bapitang la menteri ha nang ni sukma akin bok kepriang ya pi kindon pun kiban batai ku unong elok kidan bon kiban ai jimun dah kumni dah pentai baroi barhem badan bok kuwi tang kuwi ni swa badong kalau haba bilong ni kum unong elang dan mau leadership is not about power, is about responsibility kekam jong unong elang kam dei pangkabor dei pangkalungkor kalungkor hapan kit nang ni sekmat kandai kalungkor ya kaban yada ya kaban penek pensa ban kendiu ban ya khun klam jik pendem ya kibat ya kijura jong kajat rugi berokoi lada pilas tu pakadai responsibility kan mau samla kekam tiba pihak pendem kadang di kabobon harus pak kumba kumta pioi kumtahi kan lek no nang ti jongi nasu tu biang kidon sibon kidikhat jongi kibaya kayin bendiru penting yo kuliru penting ya kilatiru penting dalai tengku benda tu kakot kepada dak klikan hi unsin dilim kebong hidup selut wei ni hidup selut wei ni nong elam jaga cek tu nanggalan uang bagi naga kinum syalim hakatma juga tup imam relasi in salim hakatma juga tengah kiban tembang kiban thong kiban yalam ban ayu hisim kani ino ya kate kibubun ilamat kun kinong elam andrei kata ka dengan des lapi ya kari lan ya itu kot abadon dah klijong makan kata ka dengan des kalau pinsan mat nangis sekemat buat nangis kem bakum kinong elam kan mau kamai hok banding tang kata kapala bentei ya dari bekerja dulu tak kawai jingai jemut ke bangang kuat panai jemut ke piba roy piba rok piba hem dia borok kinong elam kalong buat ngalamat ya kadi haladi buat ngalap bakalong kabadon kam kalong ba kekamram jumulong elam hakapor ke bae kalau kumnu ban rimin jam
Jadi kamera kejongi hakapor maka pertai barang koi. Hakapor maka kejongi kaki wen mengingi di ben long kam. Ini belum kebajai-jai, kebayai ne, buat sasin dia kata karai. Buat kejing keli le sih, keli yang na kumnong in rimen kam, lade kumnong in long jai-jai hakapor maki wen. Ada tak kau yang cikai cuma, bangit na, lade pisip yang kene, dan long kejing era kejupi. Hakapor maka pertai, hakapor maka jat riu kaki wen, ngihap belong kebajai-jai, buat tak kau yang galak kebangilak belong bajai-jai, buat kata kalau tangguh dan dipai soble yang kedua. Penyiaran ini beritang beri nunggu nak tahu ubala. Gidon decision ya kaba gimlah benden dilakum bakla. Dan ringgit kami. Ringgit kami. Banang ni sekemat. Ladangi kamjan tahu beli nunggu nak tahu. Unai bon ni kum keseng. Pengitlah penyiar pengilang sim di tirai di babian aku buat ajak mereka jongi kadang kam baru ribe wei tahu unong job umdei tahu beriu bejok haji jingale jongi mereka mau unong job umdei tahu beriu ubala berkipan hadin jongi jingsa ila dawa ni iman ni jura jong ajak riu ke jong ingat no pun mengisen ni jual si gaji kamu gaji anglo tu kesen kalau kumno mengin ki impian ni ji dawa ya ai hang tu ke por London bun ki bong ba kumno pi impak yo riu balayak hari ha kan ni ke por ko ta kendai senetam kai ke balaja baru kita ke parti di dawa ya ai baru kita balang di dawa baru jalan ke dia di dawai IP kebasak mentah kadai setang kelas fight ya ke jenderal ke jongi ya ke jala ke jongi berpenpo dia ke sokar India pada ke ministry berhai ya IP dia ladang isim baka jingjob kadai ke basuyo nak ke besuk di bakalan kadai ke badun kam yang ni kalau bakumnong indon yang kata ke mensip pengin kipat hadin jom ke jingsa khalen lani hadon lani hadin jom ke jingsa ada habang ilom kinong yalam inomla bandem bansadan sipun ba gibriu ki bansakeren ki bansakan tho o perthai social media mentali pangmet la pandon kam de kitin ki ba wat marhamat ro nun ban komen ki kinong yalam la de ki kinong yalam sing balak la ki kinong yalam jong kesan masih mala de kinong yalam sinong ngasobat pamam yang kibahin hasil dijongi lok ikun bahin bateng-teng dihampan mak yang gini kijing saudio akan mensip ke jongpi nabar kibahin berthoy di jongpi kibahin jongpi kisah kena tobat di sosial media hari tak kena kawai kan mau sambla kembong kini ustaz awal kritisip see nothing and do nothing and be nothing ladang ikwa bandel yang kena perlu contribution ladang ikwa bandel kena perlu usnyang mu benhe namta kajak perlu ni hapan sim yang itu baru kum kijing sya kawang mau penlang itu imau akawe si bengentei dah gitu biju imau akan rok askem ya kabaniada ya hari bat kajak perlu akawe nganum sim ya kepon nganum kwa benbat ya kepon ke jompi hari tangkan dia we langsung tu biang dia bagi jingkren ke jonga kana melong ke jingkren kamadlong komplit ladangan jubab ya we jingkren pat kata kalong bapile ayu hadin bapile syamno kamu presiden jong SYC hadin bapile syamno kumlong sen bahala anda tu pi parani be bangalarum hakasek bahala haka KSU berhadin haka SYC dah kawai dah jingmut berkata kalau pengadal yang mission ya kebanyada ya kari bakajak riu ke jongi nak kinoksun ki banapo bat ki banabar hidon ya ka benta ban penek petsa yang dithamai pada jinglong gerbang
idon ru ya kapan kentiu ya kajak pada gojongi syakdia ru jong kanam klub kecil pendem buat kata commission ke balarung hagasen balang kadang dei commission ke jong adu kadai commission dei isu tang commission tang jomba Robert John Hajarin kumu nong dalam sen balang kadai commission jong kecil buat ya kan ni commission hak jingiem ke jong ngadong i hasiteng dan i ngadon ni ke jingit kli banyakun banyada benek tamsa berkentiu yang hari bekerja beru ladang yang hapen sim dak kawai ngalat dak kawai ngalenti ban kenjo sakata katong ni hapen sim commission kadang dei kejo tang kalenti kan pe kajing yang kon ke jongi ba penyo LP kan dei kejo kalenti kan pe kajing yang kon ke jongi banyada yo put usam kan dei kejo kalenti kan pe kecek beru ke jongi kadon kam ya kinong pun abarok kilian kadon kam ya kinong tuai kinong pirap nam ta kinong kun kadon kam ya kinong samla banmi hasrok ban ya kun nam ta kali ba kecek beru kadon kam nang kinong yalam senong ban sensya maha ya ka sensya hadar ban kadon kamru ya kinong kawan ban yada ya kari ba kecek beru jongi lembang ai ban kanun kumbang bahaba nyilas neng habang nyilah perlong yakin khot ke jongi nakwa epi baka mission ke jongpi ke bapidan hak HYC bu yata hak mensim ke jongpi bat hadap ke jong thai hak HYC kan mau mit labat sni im sni ban penur long yang tak mission kan jin lada bakla ban ong hadin bala syok no nak sing in bakla no kan dia kan nong rim kada bende keju ai bau boleh nong bu nong thau undon kan lang bangi hak ban yale hak ban pun ban penur long yang ketu commission ngadon tang away ke jengek bala dau boleh ai hanga yang kata kabon yang kata jingla yang kata jisu tu ban ya ke jingla jong ku bunong yalam tadi kameram ke jonga ban pen teringam hok kata senang bahaka we kesini andang yang kendu jong boleh nong bu nong thau ngan ong bako boleh kalau pendon tam hok ya kesap ke bagi ai rega rai ke jong ni tur seprang supaya kami im